Woliton, the leader of the youth. Yeah. So hello Zimbabwe. So ninya digi mujaya akatsamwa this year. I don't know kuti zvari kutaura angachizviona kupi ichokwadi here hatimbozive masources ake anenge achiona zvinhu. So before tachecha munhu tinotanga tamboteerera kuti munhu ari kutaura nyaya dzekuti chii. So guys, please watch this video. Woliton achitaura about Sekala's health. Achienderera pamusoro pazvo achimudhisa hanzi handitaure nevanhu vakapera. I don't know kuti Sekala's anozoti kuchii nezvakataurwa nemujaya. So guys, watch the video mukomenta mundiudze kuti munofila kuti chii nezvekutaura naWoliton this year. Mujaya zvaari kuita ndizvo here kana kuti ingori weye kungopromota album rake hatiziye. Tell me what you think guys, and kana muchida kuti ndiposte more of the videos ana Woliton achitaura nyaya dzake idzi dziri deep. He's my child. He's your child? He's my child. He's your boy, okay. In your rants, he also said something in a quote. 2024, I did more than Ja, Winky, Nyasha David, and that other new skinny ass David. You still didn't talk about the boy. Fuck the numbers, close cut. So, you do know that the numbers do have the most, hardworking artist category, right? Then, you also go to pieces of the other skinny guy, the other skinny ass guy, Nyasha David. Why were you talking like this? First of all, I'd like to apologize for the people that didn't respect the profanity and the But there are people that go beyond. They go beyond the captions. They go beyond the stories. And even these guys that I mentioned, especially Nyasha David, but there's a reason. You might look on the dark side of what I disco, but there's a reason why I mentioned those guys. It's because at NAMA level, at national level, Dovan Mandodi recognize. Nyasha David has been doing a lot. And stuff like that. So it wasn't a post you couldn't try to get their shade towards Ja Praise, Wingy D. One day Sekala's. I've lost weight, but Sekala's wonder. Sekala's vadona weight is and what got him acid? I had a conversation with him. The one interview. Yeah, he said I don't think masses. You don't think masses? I don't think masses. What do you think it is? I think it's matters of the mind. Mind? Yes. He's going through something? I'm telling you, your brain can shred you faster than anything. Those are no feel. I was watching the news. Yeah. People talk. People talk. I'm always praying for my influencer and my artist. I wish they had the courage that I have. Yeah. Because I can scroll through in a time. Yeah. I can scroll through a page of my comment section and then just watch people talk a lot. But even zanenge asingaziyo kuti chichikuitika muupenyu wemunhu and as munhu amboexperiencewo zvinhu zvereal mulife. I understand. So you never know mndara kuti chichikuitika kuna Sekala's. Yeah. Did you try to reach out as a fellow artist? Anditaure nevanhu vakapera. Jeez. I don't do that. Plus, just for the respect, you don't respect a Soldier Love. Vakatsoma Soldier Love and vakadhisa Soldier Love. Adazonyepezera dambo nasi. Anditaure nasi. But where is the sympathy? Pandaka neka empathy. Unoza munhu kana asiri kufila bo tofana kumira naye. Then kumudhisa po what is maybe something zvikuitika mind. Pamwe apowedzera because of this. Azvitombori kana kuti zvito related kana kuti Sekala's kana kuti chii. Zvinhu zvandakatodzwa nemufesi wangu doctor. Ndakaenda naye kuchikoro. Hazvina kuti Sekala's mukati. Vanhu vakawanda mazuva ano, if you meet a lot of people, they're complaining about my acids. Vakumanaka, my STI anotangira mudumbu. So what are you saying? Dakuti muzizive. Because vanhu vari kuzongomwa zumbani nezvimwe zvinhu zvavanozodidi vachingoti ma-acids. Ma-STI anotangira umu. Ndozviri kuitika. Saka ma-acids anota ma-STI? Ma-acids, unoona chinoitika pa-ma-acids, ma-acids zvinu bowl. Ma-acids atori bowl.
but maacid anopinda mudumbu paya achitsvaka chikafu ndo paunosangana nevanhu vanenge vasina kudya vachimwa doro vasina kudya kusmoka chaiko chaiko kunoisa maacids the brain chaiyo chaiyo the meditation yaunoita the Bible talks about it. There's a men think it's so easy out of your belly shall flow living waters ndozvinotaura Bible. Dumbu iri ritori ne-very significant impact muupenyu hwedu so I think zvinhu zvikuiswa mudumbu ka nevakawanda apa vamwe vari kuzama morning after